wowe ntabwo uri mu bantu babyumvishe maze ubundi bagashinga intambara bati Burundi bukagira ibikoresho nk'ibi ngibi mbona ibifaru imodoka byurira amazi bizajya birinda ikiyaga Tanganyika ndetse bikarinda n'umugezi wa Rusizi wegereye uruhande rw'igihugu cy'u Burundi. Ngibyo ni icyukasha acha brage ayinya ngiyo ufite baraza ufite icyo ushingiraho ufite icyo ureshyeshya abantu baraza. Hari umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo ufite imbwa ufite inyama atunga imbwa. Nanjye mvugishijwe da. Uyu ufite inyama imbwa ntikubura cyangwa se ntuyibura. Bivuze iki? Yose Ndayishimiye nyuma yo gukora igihugu cy'u Burundi cye akagitekanya neza akagaragaza ko gifite umutungo kamere amahanga yifuza. Ngo icyo ashaka cyose azakibona. Uburundi warizwe ngo bugiye kugura ibitwaro bya rutura mu Bwongereza burimo ibifaru ndetse na drone. Yego ngize ni basinyanye cyangwa se batangiye gutegura amasezerano hagati yabo n'igihugu cy'u Bwongereza. Kandi iyo mvuze Ubwongereza ujye umva Leta Zunze za Amerika. Byumve gutya. Igihugu cya Leta Zunze za Amerika uzakunda kumva kigira deal nk'ibihugu bitandukanye, ariko hari deal badakorana n'ibihugu atari ko batabikoranye ahubwo bagiye mu mwambaro w'ibindi bihugu. Muri ivyo bihugu bagendamo Ubwongereza buri kwandi rw'imbere. Uzumva benshi bavuga ngo nta Bwongereza na Leta Zunze za Amerika. Iminsi ishize nakubwiye ko Leta y'u Burundi buri muri gahunda yo gukorana Leta Zunze za Amerika mu gushoma y'agaciro mu gihugu cy'u Burundi, ariko ubu ngubu ni nako bikimeze, ariko Umwongereza nawe abijemo. Mu kintu cy'ingenzi Uburundi bwifuza ku Bwongereza ni ukubona uburyo bw'ibikoresho bworoshye cyangwa se kuzanirwa ibikoresho bizoroshye bikunze gukoreshwa n'Abanyaburayi n'Abanyamerika. Ibi ndaje mbigusobanurira neza kamwe ku kandi. Nyamara ubwo Burundi bukomeje muri uwo muryo cyangwa se muri iyo ntumbero. Mu gihe abasirikare benshi ba FDNB ndetse na Ibu Force ba FARDC barunzwe ku mipaka y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Abarundi bavuga ko mu gihe bari mu iterambere nk'ingiri ngo shitani niko Ndayishimiye yavuze ngashobora kubatobera. Bavuga ko igihugu cy'u Rwanda ngo gifite gahunda kuzatera igihugu cy'u Burundi cyitwikira umutwe wa Tabara bashinga u Rwanda kwa ngo rwarashinze kandi rugatoza. Ari no mpamvu Sebarundi yavuze ko bagomba guhagarara bwuma bakirindira umutekano hagira ikibazo kivuka Burundi kabwiteguye guhangana nacyo mu buryo bwuzuye. Ubwo muri make Burundi bugaragaza neza cyane ko ikibazo cy'umutekano muke bashobora gushorwa n'igihugu cy'u Rwanda bari tayari kugitsinda, bari tayari gutsinda icyo kibazo cy'umutekano muke maze umutekano bakawugira. Ndaje mbikubwire iby'abasirikari ndetse n'impamvu nyirizina. Hanyuma usibye izo, Ndayishimiye Evariste yavuze ku kibazo cye n'u Rwanda ndetse n'uburyo ngo Leta Tabara ariyo kibazo yabitangaje mu ishize, ariko amagambo n'ubundi akomeje gukora mu bitangazamakuru. Ibi ndongera mbikwereke gusa ibi ngibi uze kubyitegereza neza. Drone nyinshi Neva na Felix barimo kuzana muri kano karere ngo kandi zizakoreshwa cyane cyane mu bitero bitandukanye aho bafatanije mu rugamba bavuga ko baganganyemo n'umwanzi wabo. Hanyuma nazo drone n'ibindi bihugu bya Afrika barimo gushaka cyane ku rwego rukomeye, ariko ibihugu zo uko ari bibiri ukaba bifite amahirwe menshi yo kubona izo drone mu buryo bworoshye kuva ku Banyamerika kugeza kuri Turukiya. Ndakubwira buri drone yose n'umwihariko wayo ndetse n'impamvu Abarundi na Congo bayishaka. Niwemera kandi nanone tubaza no kurebera hamwe uburyo amasezerano ya gisirikare ari gusinywa hagati y'ibihugu bitandukanye muri kano karere. Hari ikintu avuze cyane cyane binajyanye no kwintu bimeze kuri tere kuri uyu munsi. Ngende umungu wa Kamanzi w'Uruwande ngo ikaze gutene ku musozo tureba kamwe kandi kuri kuvugwa ndetse n'amasezerano akomeye ashobora kuba hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Bwongereza n'ibindi bihugu ndetse na Leta Zunze za Amerika, Congo n'umupangu uri muri kano karere. Ikaze kuri mwese. Nizo igihugu cy'u Burundi ni kimwe mu bihugu zo muri kano karere ka Afrika y'Uburasirazuba bikomeje gukora ibishoboka byose kugira ngo bigere ku iterambere rirambye. Iterambere ariko ngo rijyana no kurinda umutekano wawe. Udafite umutekano iterambere ryawe niyo wayigeraho rishobora guhungabanwa cyane ku buryo bwihuse. Noneho cyane cyane iyo bashinja igihugu cy'u Rwanda kuba inyuma yo gushaka guhungabanya umutekano mu gihugu cy'u Burundi byongera guhindura isura. Ubu rero igihugu cy'u Burundi kirimo gutegura uburyo bukomeye cyane bwo kubona ibikoresho bya gisirikare mu kwirindira umutekano. Hashize imyaka avuga ibihugu byinshi, uyu munsi kiri kuvugwa cyane n'Ubwongereza. Igihugu cy'u Bwongereza gisanzwe gifatanya n'ibindi bihugu byinshi ku isi cyangwa se gutanga ubufasha mugizwe UKaid cyangwa se ubufasha butangwa n'igihugu cy'u Bwongereza. Ngo Uburundi burimo gushaka kuratana nabo amasezerano binyuze mu buryo bw'ubukungu ariko n'ubwa gisirikare.
amakuru aremeza ko hari ibifaru bitatu Burundi bwifuza kugura buri muri Leopard ndetse n'ikindi gifaru gikomeye cyane cy'Abongereza bitiriye Traxi bifuza kuza mu giseke cy'igihugu cy'u Burundi FDNB. Amakuru akemeza yuko aya masezerano ari gushyirwamo imbaraga. Ubundi bwa mbere ngo Burundi bwifuza kugura ibifaru mu gihugu cya Turukiya, ariko ibifaru muri Turukiya basanga bihenze cyane, bifuza gukorana n'igihugu cy'Ubwongereza, ariko ntago ari guhenda, ahubwo bamwe mu sesengura bavuze yuko Turukiya ntabwo ari igihugu gishyize imbere cyane cyane revolution y'inganda nk'ibindi bihugu urebye ku buryo cyajya ku isoko guhanganira n'ibindi bihugu amabuye. Ntabwo uzakunda kumva Turukiya muri ibyo hangana ry'amabuye. Hari impamvu eshatu. Impamvu ya mbere, agace Turukiya iherereyemo kabaha hafi ya byose bakeneye, si byose ariko hafi ya byose, amabuye y'agaciro menshi, petrole, ibyinshi biri wabo. Ibindi bigura ku isoko rero ku buryo bidateye ikibazo. Byakugura kumva Turukiya iri kujya guhangana Leta Zunze Amerika mu bihugu nko muri Congo cyangwa se yenda nko muri Central Africa, atari ko badakeneye amabuye y'agaciro, ahubwo kuko ngo bayabona mu buryo butazana ikibazo. Ubwongereza rero ni kimwe mu bihugu z'i Burayi cyatangiye guhabwa karibu mu gihugu cy'u Burundi kuba cyabona ku mabuye y'agaciro yo muri iki gihugu. Ni nyuma yuko Ufaransa bwagerageje gutereta Burundi ngo bwemererwe kuzana amakampani y'abacukura amabuye y'agaciro mu Burundi, ndetse ngo anafashe gucukura petrole yo muri migaze yo muri Tanganyika, aho bashaka kuzana Total Energy ngo ifashe gucukura iriya gaze yo muri Tanganyika. Ariko Abarundi bakavuga ko Abafaransa n'Ababiligi batabashyira amakenga, bakangwita bakorana n'aba masezerano ngo babarinjira igihugu cy'Ubwongereza ngo kirane deal n'igihugu cy'u Burundi kuko badashobora kwakinirwa, maze Burundi burangiye bwemereye Abongereza gukorana muri ibyo bikorwa, maze bakaza kwemeza imikoranire irimo ko Burundi buzatanga kuri ayo mabuye y'agaciro, ariko nabwo bugahabwa ibikoresho byo kurinda umutekano mu gihugu. Aya makuru biramutse nagihindutse ngo Abanyamerika bashobora kuzabigiramo uruhare kugira ngo ibikoresho bizagezwe mu gihugu cy'u Burundi bacyakusanya. Gusa ibyo ngibyo biravugwa mu gihe ko ku Burundi urebye burimo kwitegura ibikorwa bikomeye cyane by'umutekano, kandi ibikoresho byinshi bagura n'ibyo gufasha cyane igisirikare mu gihe avuga ko cyitegura intambara. General P.Ndayishimiye ngabo ndetse na imbere bamaze iminsi bari gukora amavugurura mu gisirikare, bari amato yabo, bari imbunda zabo, bari n'abasirikare bose ko bari tayari kugira ngo bafashe mu kurinda umutekano. Ubu ku mupaka y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi, amakuru yemeza yuko hashyizwe abasirikare benshi bo muri Battalion ya Special Force mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB, ariko bakongerwaho n'abasirikare baturutse muri Kinshasa bo muri Ibu Force nabo ingabo zisanzwe za Congo. Uzi impamvu? Nuko byakunze gutangazwa n'igihugu cy'u Burundi yuko bafite amakuru ku Rwanda bwifuza kunganya umutekano mu gihugu cy'u Burundi, kandi ibyo kuri se Barundi ngo kugira ngo wirindire umutekano ni ngombwa kurinda imbibe. Ntago ariwe gusa bitangaje, ahubwo n'ambasaderi w'u Burundi mu Bubiligi arutse kuvuga yuko u Rwanda rukunze gushinja u Burundi gutera ngo u Burundi bushaka gutera u Rwanda, itemara ngo u Rwanda rufite umushinga. Ikindi anamye cyane cyane yuko ngo no mu Rwanda agomba kwiteka intambara, kuko ngo bitwe FDLR cyangwa se nk'abahunze u Rwanda batazahiriye njyo badatahutse. Ariko akaba ari umupango uri hagati ya Kinshasa, Gitega na Bruxelles. Anabo benshi bahera bavuga yuko hari igikorwa cyo gutegura intambara cyaba gihari. Nubwo kubona hari Ibu Force yazanywe mu gihugu cy'u Burundi, nk'uko ibinyamakuru byinshi byabigarutseho, hakaba ariho nanone ingabo za FDNB barimo gukorana bakajya ku nkiko z'igihugu ku mipaka. Bigoye cyane cyane kumva ko ari kurinda izo nkiko gusa, cyangwa se bari kwitegura igikorwa cy'intambara idasanzwe bashaka kwisangamo hagati yabo n'igihugu gifite igisirikare cya DF. Ababihera bavuga bati ni gute none umuntu ajya kurinda inkiko z'igihugu cye akajyana n'umunyamahanga mafatanije mu rugamba rwo kurwanya bita umwanzi wabo? Nuko ari gahunda yabihari. Ibi bamwe akabishingiraho bavuga ko umupango uhari. Rero kubw'ivyo bikorwa zose ari ukomeza imbaraga z'igihugu cy'u Burundi, ari no gukomeza kurinda inkiko zabo z'igihugu cyangwa se imipaka. Ibyo byose babikora bafite ikintu gikomeye cyane bashyize imbere, kirimo no guhangana n'ibikorwa by'umutekano muke muri uburyo bwo gukomeza igisirikare cy'u Burundi, se Barundi ndetse na Tshisekedi Chilombo bari no gukorana cyane muri iyi minsi. Barimo kugura za drone nyinshi kandi zigezweho zidasanzwe zo kwifashishwa cyane cyane ibikorwa by'umutekano. Amwe muri mu moko ya za drone ari kugurwa na amwe muri za drone zikomeye. Gusa ko ari amasezerano hari hagati y'igihugu cy'u Burundi, Amerika, Congo, Amerika n'ibindi bihugu tuzaza kugarukaho. Biroroshye cyane kuba izi drone zagizwe mu gihugu cy'u Burundi. Bigiye kuzinyuramo rero tuza ku magambo ya Ndayishimiye yavuze agaragaza ibyitwa amage cyangwa se ibibazo by'umutekano muke muri kano karere. Reka tujye kuri izi drone. Drone ya mbere ni MQ9 Reaper. Ni imwe muri drone zizwi cyane ku isi,
ikorwa n'ikigo cya General Atomics Aeronautical Systems cyo muri Amerika. Iyi drone ishobora kumara amasaha arenga 27 mu kirere kandi igatwara misile za Hellfire ndetse na bombe zowe n'ikoranabuhanga ikoreshwa cyane mu butasi no mu bitero byibasira intego zaturanijwe. Iyi drone ntago ari P.Ndayishimiye uteganya kuyizana, ahubwo ni Tshisekedi Chilombo, ariko sambaza ngo bihuriye n'igihugu cy'u Burundi. Nuka kenshi intwaro za Congo muri iyi minsi zino gukorera operation zituruka mu gihugu cy'u Burundi. Ibyo ngi nawe tubizeye cyane bitewe n'urugamba ruri muri Congo. Rero ngo hari abdiri hari ya Tshisekedi Chilombo muri Amerika ko bazahabwa ibikoresho bya gisirikare by'ubwoko butatu. Harimo indege y'indwanyi ishobora kuba F-16, hakabamo kajugujugu yarangije kujya muri Congo Apache, hakabamo n'izi drone za MQ-9 Reapers. Drone ya kabiri ni Bayraktar Akinshi, ni drone ikomeye cyane yakozwe na societe ya Bayraktar yo muri Turukiya, ifite ubushobozi bwo gutwara toni zirenga imwe y'intwaro kandi ishobora no gukoresha radar igezweho. Yagaragaje ubushobozi bukomeye mu intambara zitandukanye, ikayifatwa nk'imwe muri drone zikomeye zakozwe n'igihugu kitabarizwa mu burengerazuba bw'isi. Iyi ngiyi yarangije kujya kutaka bwa Repubulika ya Congo, Burundi nabwo bwifuza kuzana ebyiri zo muri buno bwoko. Na makuru agaragazwa neza n'abantu bakora inkuru zicukumbuye z'igisirikari barimo na African Intelligence. Hanyuma indi drone nizwi nka Bayraktar TB2 nayo yabaye icyamamare cyane nyuma yo gukoreshwa na Ukraine mu ntambara ihanganyemo n'Uburusiya. Nubwo ari nto ugeranije na Akinshi, ifite ubushobozi bwo gukora ubutasi no gaba ibitero byihuse ku ntego ziri kure. Igiciro cyayo kiri hasi ugeranije n'izindi drone zikomeye, ari navyo zatumye ibihugu byinshi biyigura. Iyi drone iri mu Rwanda, drone iri muri Congo, abarundi nabo bifuza kuzana 6 zayo, Bayraktar TB2. Si izo gusa rero, ahubwo harimo na Shahed 36 ikorwa n'uruganda rwa Hesa rwo muri Iran. Ni drone yitwa kamikaze cyangwa se drone y'ubwiyahuzi, kuko ibigamije kwikubita ku ntego ikayisenya. Yamamaye cyane mu ntambara y'Uburusiya na Ukraine nyuma y'uko Moscow itangiye kwikoresha ku bwinshi. Umwihariko wayo nuko ihendutse kuyikora, ariko kandi ikaba ishobora no gutera igihombo kinini cyane ku mwanzi. Ikindi no kuyigura ntabwo ihenze, ubona ijya ku $20. Bivuze ngo ushobora kubona ipaki yazo ku mafaranga make cyane ugeranije n'izindi drone. Burundi bwifuza kubona izi drone zo mu bwoko bwa Shahed 36, gusa amasezerano yabo na Iran ibyo ntago biravugwaho, nubwo muri drone bashyize kuri liste izo yifuza kugura za Shahed zirimo. Hanyuma izindi ni yo mu bwoko bwa Winglung 3 ikorwa n'ikigo cya Aviation Industry Corporation of China AVIC. Ifite ubushobozi bwo kuguruka intera ndende cyane no gutwara intwaro nyinshi kurusha izayibanjurije. Ubushinwa buyifata nk'umurwanyi cyangwa se nk'uwegereye cyane guhangana na drone za Amerika za MQ-9 Reaper. Winglung 3 ntabwo muri kano karere nta n'umwe uyifite, kuko iri muri Winglung 2 ifitwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, naho Winglung 3 yo ntibirayizana. Bishoboka cyane ko muri aya masezerano Uburundi buri kujyana n'igihugu cy'Ubushinwa mu bijyanye no kubona ibikorwa by'uburinzi bw'umutekano. Winglung 3 ari kimwe mu byo bazatekereza gusaba igihugu cy'Ubushinwa. Hanyuma indi ni CH-5 Rainbow, nayo ikorwa na China Aerospace Science and Technology Corporation (CASCI). Ishobora kuguruka ku masaha arenga 60 itamanutse. Ibintu bigira imwe muri drone zifite umwihariko kw'isi, ikoreshwa mu butasi, kugenzura imipaka no gukora ibitero. Iyi ikorwa n'Abashinwa. Gusa wakubwira ko abarundi baba bari guteta i drone yababeshye. Ariko Repubulika ya Congo yo yagaragaje iki cyifuzo nyuma kugerageza gukoresha CH-4 zatanze umusaruro kugira ngo bazamure tekinoloji rero yabo. Barifuza CH-5 ari nayo ikurikiye CH-4B isanzwe ikorera mu butaka bwa Congo. Kandi niyonge bikusubiremo, Congo ifite intwaro, abarundi nabo basa nk'abayifite. Congo asezerano none y'igisirikare bafitanye, ariko none kongera kuvugururwa. Indi ni Orion E, ni drone ikorwa n'uruganda Stadat Group rwo mu Burusiya. Niyo drone ya mbere y'Abarusiya yakozwe kugira ngo ikore ibikorwa byo kugaba ibitero no gukora ubutasi mu buryo buhoraho. Yakoreshejwe mu ntambara zitandukanye zirimo niyo muri Ukraine, ikinakoreshwa na mugingo n'ubu. Usibye ngiyo rero, indi niyo mu bwoko bwa C-70 Okotnik B, nimwe muri drone nanone zigezwe cyane zakozwe n'Uburusiya, ikozwe mu buryo bugabanya amahirwe yo gutahurwa na radari izwi nka stealth technology, kandi ishobora gukorana n'indege z'intambara nka Su-57. Abasesenguzi benshi bayifata nk'imwe
maze n'intambwe ikomeye cyane mu rugendo rw'Uburusiya rwo gukora drone nk'izi ntambara zifite ubwenge buhanitse. Iby'amasezerano y'izi drone yavuzweho hagati ya Congo n'Uburusiya, nubwo iyi drone itari yashyizwe mu izina, igihe byavugaga yuko Uburusiya na Congo riko na amasezerano kuzahabwa intwaro. Ariko muri iyi minsi amasezerano yo muri Congo asa naho yimikiye mu Burundi. Burundi bwose bafitanye deal n'igihugu cy'Uburusiya nyuma kuvuga ko mu Burundi bajya kuzatangira gucukurayo ubutare bwa uranium. Ndabizi neza ko mu bindi bihugu biza muri kano karere ka Afrika y'Iburasirazuba Uburusiya basanga gufatanya navyo, yewe u Rwanda, Uganda basanga bakorana n'igihugu cy'Uburusiya, aho mu Rwanda bagiye kubaka uruganda rwa nucleaire. Ariko bibereye akasa bw'imwe ku Burundi nuko izo ngufu za nucleaire zitazavanwa hanze zizanwa mu gihugu cy'u Burundi, mu Burundi bagiye kuzacukura nucleaire ubwabo. Ako niko karusho Burundi bushiba ibindi bihugu byose byo muri Afrika. Kwa nucleaire yo gucurwa n'abarundi bakarangiza gufasha byo gucukurwa nyine n'abarundi bafatanyije n'Abarusiya, barangiza akafasha kubyaza umusaruro nucleaire mu gihugu cy'u Burundi. Amwe makuru akavuga yuko ariko izo mbaraga za nucleaire cyangwa za uranium zagiye zijyanwa zimwe mu Burusiya, izindi gakoreshwa nyine mu gihugu cy'u Burundi. Hanyuma indi drone ni MQ-28 Ghost ikorwa na Boeing Australia, yagenewe gukorana n'indege zitwara abapilote nk'umufasha wazo ku rugamba. Ishobora gukora ubutasi, kurinda indege z'intambara no gufasha mu kugaba ibitero. Nimwe kandi muri drone zigaragaza icyerekezo cy'intambara zo mu gihe kizaza, aho drone zizakorana n'abantu mu buryo bwa hafi cyane. Drone twavuga yuko ikomeye cyane ni akenshi C, ni version nshya kandi yongerewe ubushobozi ya Baktali akenshi ifite moteri zikomeye kurushaho, ubushobozi bwo gutwara intwaro nyinshi ndetse n'ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano artificial intelligence bifasha gutahura no gukurikirana intego nyinshi icyarimwe. Anga ugahita ubona neza ko Uburundi buri ku ntambwe ikomeye cyane yo kugerageza ku isoko kureba ibikenewe. Ntago ari ihame ko izo drone zose bazazizana mu gihugu cy'u Burundi, ahubwo nukubwira yuko zimwe muri izo zarangije kurambagizwa kandi mu minsi ya vuba muzatangira kumenya ko zikoreshwa mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Kuri Ndayishimiye mu byose bikora kujya barinda igihugu, bakirinda umwanzi. Umva amagambo yatangaje, benshi baravuga ko Ndayishimiye ari gutegura intambara, yarimo gusubiza ibibazo bari bamubajije ku bijyanye n'umutekano hagati y'igihugu cy'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda uko byifashe. Ati: murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cyacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo umwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi cya Congo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana. Burundi ni igihugu kitavogerwa. Uzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Ico nomubwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe kuko Imana ntirenganya. Twebwe abatumire banyu twaje kandi turi kumwe n'icegera cy'umukuru w'igihugu, turi kumwe kandi n'umukuru wa sentare Ntahinyuzwa n'umutambukanyi wiwe, turi kumwe kandi n'umushikiranganji wa mbere ariwe arongoye abandi bashikiranganji, turi kumwe n'umukuru wa sentare jeje kubahiriza ibwirizwa shingiro. Abo bose n'abatumire banyu. None rero mwanyakubahwa, duhereye ko ntwazangabo zikuriye izindi, mwebwe ntwazangabo zirongoye ibisata bitandukanye, mwebwe batambukanyi n'abanega, baba izi ntwazangabo ziri mu rwego rwo kwivuna abasi n'umutekano, mwese rero batumire bahire. Icyo nza kuvuga ndakivuga ku izina ry'abatumire.
nico gituma rero nagomba kubanza imbere ya byose gukenguruka ubutumire mwadutumiye nk'abajejwe inzego zo kwivuna basi n'umutekano, mukadutumira mwateguye umunsi mukuru mwiza cyane. Twarabonye ku makarata ko hariko akantu kavyerekana, turaheza turarya umunyu twitegura neza. No munsi rero twaje kunezeranwa namwe kuko turazi yuko muri mu kanyamuneza. Mu gihe rero mwateguye umunsi mukuru turiko dusozera tugenda tugana umwaka wa 2026, tunezerejwe nuko turi mu mahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu. Nico gituma atankeka ndabipfuriza umwaka mushasha, nongera ndabipfuriza Noheli nziza. Uyu mwaka uzubabere umwaka w'akanyamuneza mu banyu no mu vyanyu, umwaka wo gutera intambwe mu iterambere, umwaka wo kurushiriza mu gukunda igihugu, umwaka w'amahoro n'imigisha bikomoka ku Mana mushobora vyose. Bene ivyubahiro mwese bavukanye batumire bahire, uyu mwaka abantu bose bari bafise imigambi mibi yo gusubiza mu ihumbi igihugu cy'u Burundi, bose barateshejwe barata kubera ubuhizi n'ubutwari inzego zacu zo kwivuna abasi n'umutekano berekanye. Uyu mwaka turiko turasozera wabayemwo ibintu vyinshi vyatweretse ko mu Burundi hari intwari nyinshi. Ingabo zacu zagiye gufasha ibindi bihugu mu kugarukana amahoro, zarahesheje agateka Burundi mu kwitanga zitiziganya, gushika naho ingabo z'u Burundi zibarurangiranwa mu makungu, bituma Uburundi bumenyekana hose ko ari igihugu c'intwari, igihugu kirondera amahoro muri aka karere ndetse no kw'isi yose. Muri uko guhesha iteka Burundi hariho ndetse n'intwari zitanze ziha igihugu ico zari zifise c'agaciro, no kuvuga ubuzima bwabo. Nico gituma muri aka kanya natwe twobanza tukifatanya n'izo ntwari, tukava hasi tukabibuka, twibuka ko batwiguze. Imana nyenurukundo ibagumize mu kiganza cayo. Murakoze. Intwari ziguze igihugu cacu muri uwo mwaka nizo guhayagiza koko zikaba ntibagirwa, kuko turazi uko umwasi ataturonderera ivyiza. Nico gituma twese aho turi twoguma tubasabira, nka kumwe mu gitabo c'ijambo ry'Imana abiguze igihugu ku rugamba bama basabigwa. Dufashe n'aka kanya kugira ngo duhoze kare turemesha imiryango, tumenye yuko uwiguze igihugu aba ari umugabo, uwiguze igihugu aba koko ari incungu. Nico gituma imiryango itohugumbwa imenye ko igihugu cama kifise ku mutima. Uyu mwaka kandi no mu gihugu hagati vyaribonekeje ko inkozi z'ikibi zahora zihungabanya amahoro n'umutekano atakibanza zigifise
muri iki gihugu, inyamiramabi zagumye zamira mu matati hagati y'abantu n'abandi, imburakimazi zashaka gutungwa n'ivyo zitarimye zagumye zituzwa, abanywa bakongera bakadandaza ibiyayuramutwe na za nzoga z'uburozi nabo nyene barateshejwe. Urugamba kugarukira ubutunzi rwarabandanije kuko abato bitunga y'igihugu murazi yuko nabo nyene bama barikanuye kugira ngo igihugu bagisubize hasi, badusubize mu ihumbi. Urwo rugamba rero rurakomeye. Nashaka ndabamenyeshe ko dushimishwa n'ibikorwa vy'iteka mukora mu kwitanga kwanyu mu vyo tubona canke tutabona, ariko mukabikora kubera mubona bikenewe ku neza y'igihugu. Ikindi ciyongerako muri uko gushima nuko mubikora mu bugwaneza mutidodomba, mukabirangura mu bwitonzi n'ishaka ryinshi. Abajejwe umutekano no kwivuna umwasi, reka ndabishimangire, nibo karorero mu gihugu, kuko aho abandi bakorera igihugu batemera gukorera aho igihugu kiberetse, bamwe ngo mama ngo ni kure y'imiryango yabo, abandi ngo ntihasayangana. Abajejwe umutekano bobo bajejwe no kwivuna basi biyumva hajya nyene hagoye, bakemera bagatana n'imiryango yabo. Erega mwebwe mwaserukiye abandi muri iki kibanza, ndazi ko ari ibakwe mwarose, kuko mwari mukumbuye kwicarana nabo mwubakanye musangirira ku meza amwe. Ndabizi ko mwari mukumburanye, mwahuye mugwana mu nda. Ikindi mukwiye gushimirwa nuko naho abandi bakorera igihugu bakora amasaha, mwebwe ntimugoheka, mukora amasaha yose kuri yose umwaka wose. Nico gituma abarundi bose bakwiye kubaha mwebwe mugize izi nzego zo kwivuna basi n'umutekano. Iyo turiko turabashimira, hariho abo hava biyumvira ngo nivyo mujejwe ngo kandi ngo murabihemberwa. Abo bavuga uko, ikintangaza nuko ntarumva iyo hageze ku mpembo bavuga ngo hakumwe kwa Yohani Batista aho yashingira intaye Yesu niyo yavuze ati uwo ni wakwiye gukura nanje gasubira hasi. Sindumva rero nabo bariko baravuga bati bajya bajejwe kwivuna umwasi n'umutekano nibo bakwiye kuja hejuru mu gahembo natwe tukaja hasi. Biranezereye biranezereye kubabona muri ko murakora muri ku kivi mutagira ishari, kuko muzi akazi kanyu, murazi ko ari umuhamagaro. Burya kwemera kuba inkinzo z'umutekano w'igihugu n'abaco, kubahiriza ubwigenge no kuruhinda igihe cyose rugeranyeko, si ikintu gisanzwe gishobora bose. Abantu bose, abarundi bose bari bakwiye kuvuga bati nibabareke barye, kuko akabo ni karasurinda, ico bariye ntawo kiririra. Mwanya kubahwa mwese bavukanyi, ikindi twabonye umwaka nuko abarundi benshi bamaze kuvyura umuzirikanyi wo gukunda no gukorera igihugu cacu. Ivyo tubibonera kwisha kurwaruka rufise iyo turuteye akamo ko kwinjira mu nzego z'inyamiramabi n'izo kwivuna basi. Burya n'abacitse ko kubera ibibanza biba vyuzuye baguma baribwa bavuga bati natwe tuzoja kwiga gucungera igihugu ryari.
nico gituma kubera iyo mvo twahavuye dushiraho mu rwego rwo kwivuna basi igisata kijejwe abasahiriza ngabo ku rugamba. Abo nabo bakaba bakenewe mu gihe c'urugamba no mu gihe cy'ibikorwa vy'iterambere canke mbere mu gihe cy'ibiza bitandukanye bishobora gusaba inguvu z'amaboko muri rusangi. Bavukanyi banyakubahwa mwese, nivyo intambwe nziza Burundi bwateye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu mpande zose z'igihugu tuyikesha ubumwe n'ubutwari biranga inzego zijejwe umutekano no kwivuna basi. Ariko kandi n'uruhara rw'abandi bene gihugu ni ntangere, kuko baramaze gutahura ko igihugu ari ic'abarundi, ko ari twebwe nyene dutegerezwa kugitunganya, tukagiteramira, tukagikingira ubwigenge bwaco mu kwitunganiriza imigambi y'iterambere, kugira ngo intahe yo kwikukira twahabuje tuyishigikize umwidegemvyo mu vy'ubutunzi. Ariko rero naho biruko umwasi yamari kw'irembo, kuko shetani aracara umwami w'isi. Ntitubidehe, akariho karavugwa. Murazi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Congo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza inabo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si icana, igihugu sabana, Uburundi n'igihugu kitavogerwa. Musabwa rero kuryamira amajanja, muri kanure mufatanije n'abajejwe intwaro n'abene gihugu bose. Ico tubemereye nuko natwe urwo rugamba tuguma tugwiteguriye mu buryo bwose. Ndabamenyesha ko n'abene gihugu bose barikanuye. Uzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene ayitanguye, ntazomenya ingene izohera. Ico nomubwira urota wese ashaka gutera Burundi, nomubwira nti arahirwa abasenga iyo dusenga, ahandi hoho izoherera iwe, kuko Imana ntirenganya. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha muri uru rubanza, ntwazangabo mwese n'imiryango yanyu, basirikare, bapolisi, aho muri hose, batumire bahire. Uyu munsi ntitwaje kuvuga intambara, twaje kunezeranwa namwe kuri uyu munsi usozera umwaka. Turifuza ko uwo mwaka buca twinjiramwo izo nzego zanyu zoja ku rundi rugero, zikaba koko inzego zikwiye, zikomeye, zifise ubushobozi bwo guhangana n'uwo wese yohirahira akazihangara.